Mugomo wa manathi nduguthiraga watira thutha wa mucemanio uria kuhariririo gatagati ga kiama kia arigitani gikiro kia manathi na kanji ya magavana kwaga kuiguana na gucungiriria nene ya kiama gia KNUN kumururuka thutha wa guikara mucemanio ucio kwa ihinda ria mathaa matatu hatari na umithio. Oho ni mamenereirie kanji ya magavana na njira nene makiuga ndiri na uma wa kunina mugomo uyu. Na tukithina mbere indo cia makiria ma mamirioni ma mbeca ni ciheire na ciatuika muhu thutha wa Mwaki gututhuka nyumba-ini imwe ya kwenderia Godoro kaunti-ini ya Naikuru. Kuringana na andu aria meyoneire mutino uyu kihanika maugite Mwaki ucio umanire na thina wa thitima. Ona kuri oguo gutiri mundu ugurarire mutino-ini ucio. Nilikimbia pale. Okay, amana alikuwa anaambia watu watoke juu pale tunajua ni chemicals ziko. So nilikimbia tu tukishautia watu watoke. Juu ameshapiga simu zimamoto na kuja. Na tukihugura kaunti-ini ya Nairobi ni ati aikari a mukuru kwa Rubeni aria makoretwo magomeirwo ni murimu wa kuharo gatema mekugunika na mahi na dawa cia gutheria mai kuma kuri thirikari ya kaunti ya Nairobi. Nginyanagia riu andu angi ana ni monekanite na murimu uyu kuria namba yo irugameire 74. When we are supplying chlorine tablets to informal settlement so that the water they are taking is being treated. Na tugitiri ati kahua ka muigana wa shiringi milioni 2 ni kaiyetwo githii-ini gia guthira kahua kia ruguti mwena wa Meru. Kuringana na murugamiriri wa githii kiu Zakayo Kinyua, aici acio ari mauma makiria ma 20 ni maguraririe uru murangiri wa githii kiu kuria riu akomete thibitari-ini ya Shogoria. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa ni Mwihaki wa Kamau.